Kurs jačanje kritičkog mišljenja i kriterijuma pedagoga razvojem veštine dekodiranja mas-medijskih poruka upoznaje polaznike sa osnovnim postulatima medijske pedagogije. Medijska pedagogija jeste oblast koja obuhvata pedagoški orijentisano bavljenje masovnim medijima. Takođe, medijska pedagogija polazi od posmatranja i tumačenja datih ili nastajućih konstrukcija stvarnosti koje potiču s jedne strane od samih masovnih medija, a s druge strane od korisnika. Dakle, mas-medijska pedagogija odnosi se na sveukupnost pedagoški relevantnih, praktično usmerenih razmatranja mas-medijskih sadržaja i poruka. Teorije kojima ćemo se baviti obuhvataju teoriju pasivnog auditorijuma, teoriju upotrebe i zadovoljenja, teoriju kultivacije, teoriju aktivnog auditorijuma, teoriju preaktivnog metamedijskog auditorijuma i drugo. Poenta kursa je sagledavanje šire slike koja obuhvata koncept medijske pedagogije od kritike medija do njihove primene kao pomoćnog pedagoškog sredstva. Kurs je podeljen na 3 sekcije. Prva je razvijanje kritičkog mišljenja i kriterijuma kroz unapređenje veština dekodiranja mas-medijskih poruka kod pedagoga kao uvod u kurs. Druga je mapiranje savremenih masovnih medija kao preduslov za razumevanje medijske pedagogije i treća sekcija je medijska pedagogija. Svaka sekcija podeljena je na po 2 subsekcije. Prva sekcija sadrži uvod i pregled kursa. Druga sekcija podeljena je na tipologiju i teorije masovnih medija. Treća sekcija determiniše medijsku pismenost i medijsku didaktiku. Subsekcije sadrže lekcije koje se tiču rezimea kursa, tema koje se obrađuju, detaljnijeg prikaza mas-medijske strukture radija, televizije i interneta, tumačenja za pedagogiju relevantnih teorija mas-medija, te teorija i vrsta mas-medijskog auditorijuma, uz akcenat na vidove dekodiranja mas-medijskih poruka i mas-medijskih pedagoških alata. Sve navedeno jesu preduslovi za sticanje kako mas-medijskih pedagoških znanja i veština, tako i razvijanje kriterijuma kod studenata u odnosu na sadržaje dostupne u savremenim masovnim medijima. Ti sadržaji relevantni su za raznovrsna polja istraživanja.